Om Swastiastu. Titiang Bupati Badung Nyoman Giri Praste, Pinake, Manggala, Ketua, Mahagotre, Pase Sanak Sator Siringkat Bali, Ngaturang Majang Leng Semeton Pase Leng Sejebag Nusantara, Mangde Preside Ledang Rauh, Ritat Kale, Upekare, Upacara, Pemelaspasan, Ring Pura, Catur Pariangan Due, Ring Punduk Dawa. Ritat Kalegalah 24 Februari 2024. Genah Ring Punduk Dawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Dumugi semeton sangsami Presiden Ledang Rauh Ngerastiti lan Pinake saksi skala Ritat Kale Pujawali puniki kemargiang lan titiang nguningayang majang ning age semeton sangsami puniki ngemargiang sane kebos catur swadarmaning kepasekan inggih punika Astiti ring Yang Widi, Bakti ring Kawitan, Satya ring Bisama lan Guyub ring pasemetonan. Dumugi sangsami nemu sane kebos kerahayuan. Om Santi 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 Om.